Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye, mesti ki do kangen karo review stok mobil yang ada di showroom Pahala Cebolek. Mbak Nunung wingi entuk SMS, telepon, wes pokoke intine nganu kon siaran, marai wis suwi wingi rak siaran. Lah iki pumpung selo, mobile yo akeh sing lagi do teko. Ayo kanca-kanca sing butuh mobil ndang teko ning showroom Pahala, buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Neng kene iso pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Bagi yang pengen jual mobil bisa, silahkan datang ke showroom ya. Ayo Reneo ketemu Mbak Nunung, mesti akeh kasile. Jangan lupa yang pengen mobil jangan di skip ya, tonton sampai habis. Yang suka YouTube ini monggo di subscribe, di like, di komen, di share ke teman-temannya. Siapa tahu ada yang cari mobil lah, pahalane luwih wakeh. Langsung aja ya, ini Mbak Nunung kedatangan anget-anget kok gorengan pia-pia ya. Ini Fortuner VRZ 2017 Matic Solar, warnanya putih skincarean, kamote SRT, tumpakannya paling puenak. Mobil paling tangguh ya, gagah, gede koyok kebo. Iki lho mae wis ah. Paling wirid yo pol penak-penak wis iki. Yo gede, yo longgar, cocok di segala medan. Ini dijual khusus kredit 370 juta, kalau cash 375 juta nego di tempat. Monggo dilarisi, ayo piye kabare TKI? Wingi sempet do takok ya, bolo TKI, bolo Pak Guru, monggo Pak, iki lagi teko ayo. Iki limited edition loh Pak, jarang ada. 1 tahun sekali belum tentu ada, masalahnya wis ra iso gawe, udah ndak keluar. Tangan pertama warna favorit, platnya K. Monggo kita lanjut, iki juga putih skincarean ya, iki Brio S manual 2015 ya, Honda. Ini dijual khusus kredit 100 juta, kalau cash 105 juta nego di tempat. Honda Brio S manual 2015. Saya kepengen cumi-cumi darat iki ono Innova G Matic Solar 2022. Ini juga tangan pertama ya. Warnanya hitam, gentileng, elegan. Ayo Pak Mas, Mbak saya kepengen nyeneng keluargane, monggo teko ning showroom. Iki jenenge Solar. Ini dijual khusus kredit 380 juta, kalau cash 385 juta nego di tempat. Innova G Solar Matic 2022. Anget-anget lagi teko ya, sapa sira arti Expander. Tumpakane paling enak, mentul-mentul, sebek rembuk, warnanya putih skincarean. Kamote SRT, lampune celirit, pol enak iki. Nah, ini dijual khusus kredit. Expander Exit manual 2018 dijual khusus kredit 200 juta. Kalau cash 205 juta nego di tempat. Enak, wirid, pol. Monggo Mak, ayo dilarisi. Kita lanjut ya. Pokoknya iki sing teko, kok ana monyor-monyor kok ginjre Sahrini. Iki jenenge Toyota Calya Matic 18 pemakaian 2019. Ki mobil sejuta umat, kamote yo SRT, jarang ada lagi teko pas bengi ya. Ini dijual khusus kredit 125 juta, kalau cash 130 juta nego di tempat. Monggo. Iki lagi teko durung kok berubah. Ki ono Expander Exit manual 2019, KM baru 40.000. Jarang ada, full variasi. Istimewa iki jaminan. Monggo. Ayo, ini dijual khusus kredit 205 juta, kalau cash 2019 dijual khusus kredit 210 juta, kalau cash 215 juta nego di tempat. Jaminan ora kecewa, mobilnya apik ya. Istimewa, nek eli aja dibayar Mas. Top pokoknya. Ini ada Luxio apa ya ini? Luxio 2014, warnanya putih skincarean. Kamote rong RT Mak, plate K. Ini dijual khusus kredit 115 juta, kalau cash 120 juta nego di tempat. Nah, saya golek Agya kuning 12 manual 2018.
Iki ya manual. Lampune wis ganteng LED. Ayo mae sing golek warna limited edition iki jarang ada ya. Manual 2018 dijual khusus kredit 115 juta, kalau cash 120 juta nego di tempat. Lampu sipit Avanza G Matic 2023 terbaru. Ya, terbaru iki kuncine wis pakai tombol, monggo. Kiles tinggal pakai, ayo Mas iki CC 15. Monggo dijual khusus kredit 210 juta, kalau cash 215 juta nego di tempat. Anget-anget kabeh pokoknya gini-gini. Iki ana Avanza G, lampu tupuk, facelift ya, terbaru. Iki jarang ada. Iki pumpung ono yuk platek K. Sat-sat putih skincarean kamote RT meneh. Ini dijual khusus kredit 170 juta, kalau cash 175 juta nego di tempat. Monggo. Iki monyor-monyor kok gincule Syahrini meneh iki ya Calya G 2016 Matic. Dijual khusus kredit 120 juta, kalau cash 125 juta nego di tempat. Yang pengen tanya langsung WA di 082 225 07 3658. Iki jenenge Jazz RS 2016 Matic ya, putih skincarean, dijual khusus kredit 195 juta, kalau cash 200 juta nego di tempat. Brio E manual 2016 putih skincarean platek K, dijual khusus kredit 110 juta, kalau cash 115 juta nego di tempat. Kia Avanza E upgrade G ya, Barong 2015 manual, dijual khusus kredit 125 juta, kalau cash 130 juta nego di tempat. Agya Matic 2016 warnanya hitam, dijual khusus kredit 105 juta, khusus kredit 110 juta, cash nego di tempat. Brio E manual 2019 monyor-monyor kok gincule Syahrini mae. Ayo podo rak pengen yang keluargane, monggo dilarisi. Ini dijual khusus kredit 140 juta, kalau cash 145 juta nego di tempat. Ini Mobilio E manual 2018, lampunya sipit ya, model terbaru, kamote yo RT. Ini dijual khusus kredit 170 juta, khusus kredit 175 juta, cash nego di tempat. Nah, ini juga terbaru tapi harganya paling ekonomis. Ada Ayla X manual 2023. Modelnya terbaru ya. Lampu terus bentuknya beda. Nah, ini dijual khusus kredit 120 juta, kalau cash 125 juta nego di tempat. Toyota Calya 2017 warnanya putih skincarean kamote RT mak. Iki wirite pol tumpakane penak. Iki 100 susuk makane digolek Semarang. Dadi pol wirit jarang ono. Ayo monggo yuk ndang sacet yuk sing pengen tukar tambah mobil tua dijolno 6 ya iso, bangku loro ijol 3 ya iso, telu bangku 3 iso kabeh. Iki dijual khusus kredit 105 juta, kalau cash 110 juta nego di tempat. Ki gagah gede bane ya, mantep, jarang ada. Ini ada Terios R Custom 2016 putih skincarean. Ayo monggo mae, ki jarang ono. Ini dijual khusus kredit 155 juta, kalau cash 160 juta nego di tempat. Pajak anyar, plate yo anyar. Oh, mak. Porak kepengen. Ganteng, warna favorit. Monyor-monyor meneh ya, iki jenenge Ayla X manual 2016. Monyor-monyor kok gincule Syahrini, harga ekonomis, wirit, terjangkau ya iki. Ini dijual khusus kredit. Harga 93 juta, kalau cash 98 juta
nego di tempat. Sing golek armada kanggo MBG, kanggo sekolahan, wis kanggo apa wae ya, sekamote rong RT ki ana. EPV GX manual 2012 dijual khusus kredit 95 juta, kalau cash 100 juta nego di tempat. Iki ana Toyota Calya, lampune wis facelift ya. Wis putih. Alisen celirit, model terbaru. Tipe tertinggi ya, Calya G 2019 manual dijual khusus kredit 130 juta. Kalau cash 135 juta nego di tempat. Ki hargane ekonomis, kamote RT. Ada Xenia 2013 manual dijual khusus kredit 90 juta, kalau cash 95 juta nego di tempat. Terakhir mantep ki jengene Agia G12 Matic 2019 wirite pol, modele yo ganteng ya. Oh, lampune wis LED. Ayo mas-mas, mbak-mbak, Pak yo monggo dilarisi. Kene iso cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Ki dijual khusus kredit 130 juta, kalau cash 135 juta nego di tempat. Khusus kredit 130, kalau cash 135 juta nego di tempat. Bagi yang pengen tanya-tanya, tadi ya bisa langsung WA di 082 225 07 3658. Ayo do semangat, Mbak Nurung wis review, monggo dilarisi teko ning showroom. Neng kene buka elos dari jam 8 sampai malam. Sing wis tuku Mbak Nunung ngucapno matur suwun, sing durung ndang teko ning showroom. Wis ngono wae, mengko disambung meneh. Matur suwun.